DS Production. Gugmaong ko papasabot yan na ngatak na mintrasan ni paghatuna. Ikaw gudlatak pinakagusto nga ikaw latak hinigugmaong hatanan nga tanan bisan nino pa nga kababayin andiri ka nakpababayan mapupunan it pagkukulang ikaw itak gusto nga gusto ko makadayon ikaw tak gusto na makaupod akares yung mano kakuri ay ikaw ito ni gugmaon bisan ano pa man nga sitwasyon nagkikikakusog na takgugma bagayong tropical depression pag higugma ko diri na magpapagod